Tarik exam namta ka Mekhlia Police. Kulish pun fibro section part te menta kasni kan new tarik banai me arjar pesan kelapan me ya ki tarik exam jongka Mekhlia Police ma marsin kila dapat sange te menta kelapan me ya ki tarik exam tengnya pe kita ki tarik way bakaway batru lanu banyo download ya kita ki admit card ki jongpi magi bun bah kin sakali te sapej bah sasngap bhai ke video ana batai bah kibra tip te kalabyang gibam tip te markin bun bech bakali te kane schedule for written examination namta ka UBSI kande khat phatarik sapej yang neru khat phatarik me arjarapsan kai si sunday khandai adu khat ar and all district headquarter ma kumba phi jit por mare kumta hi pinyo be hagatu ka district headquarter ka jongphi te ya ka jaka tho exam pade phin sayo anda phin sa tip anda playo ya ka admit card anda download admit card kin sa tho hang tu gai signal BN operator bat ka MPRO operator haga ju ikasni arp sau trik me arjar opsan ka we shwa tho shwa khandai hadu postang jonga signal dan shibaji hadu arshiteng jongka MPRO operator haga ju ikasni artali haka arp sau trik ume arjar arpsan dan ha ka arpsan trik ume arjar arpsan kan si sunday ka onam branch constable bat ka fireman mechanic ini haka ju kasni tekin tho shwa ningkong shwa daka onam branch UB khandai hadu postang dan dep nang tu bade shibaji hadu arshiteng kan tho saya ka fireman mechanic dan haka live hui trik ume arjar arpsan kan sejan into exam kan dai jongka fireman bat driver fireman te kan tho shwa ka fireman men step te ka wan saka driver fireman janmit kumtahi aka jong margidan bio tho beratali gidan bio tho tangkawe dan kelas kan dai shitrik ujun arjar arpsan kan dai kasi sunday hangne bre ke babun ha ke bentho exam ke dia kan he ka tarik kada jongka AB constable BB constable MPROGD constable handyman kan dai combine lah haju te kane kan tho men step dan kawan saka driver constable AB group kane kan tho janmit no kiba apply bro tali te khap tho but step but janmit kiba apply tang ka AB constable kan tho tang aka por khandai hadu shpho je te la athrai pila ayu bhai ke tarik exam tu te kumno ban download admit card lane lano ki banyo admit card mo kisah kli be kata candidate appearing for written test are requested to download their admit card from the Mekhlia Police website which will be available from 12 May 2025 khar tarik jong ubnai me arjar opsan te dakan ma on marba la poy ka tu tarik kin bun bhai bakali kumno panyo te la kumno ha khar tarik kin yo sa ki janmit kum to hi te lakumno phin abe hadu janmit lane next day khalai tarik te playo bai ban download di admit card ke jongphi ndai mustep rek khamjin jar ban yo mustep te bunsin kan phin yo bai ban download be ka janmit amde ki ru nyo baje la dakloi to shibaji arjin re te nyo phra khandai shpo baje ru mdon ki porum pat yo ro te next day bai hadu mustep next khalai tarik phin sayo tai temen ya ap te sekan mau hakato sini saya cek ting sa tip hi baro ke balade ban download card pin sayo hi further candidate are advised to regularly check the official website police for more update candidate amlelere ngna check iman ka por don knu do jidan kam have ban update te ngis update kumta ter ngis pan tip hi gini te mathai ta kanne hi kala shai nam ta kitu gibran kam nam ta ban tip yakine ki tarik exam jongka Mekhlia Police tang gini hi krushbun